predstavljati. Pokret Rod je stekao utisak da njegovo učešće u svim mogućim... Ajde, čitajte. Molim vas, Dragane. Stekao je utisak da njegovo učešće u svim mogućim i nemogućim strukturama je bilo inicirano njegovim obrazovanjem i stručnošću, ali da je zloupotrebljeno od istih. Međutim, ubrzo je pokazao svoje prave pobude pristupanja rodu. Samo inicijativno ili u saradnji sa Maksimovićem formiraju odbore u Beogradu i Nišu bez da obaveste bilo koga u pokretu. To nije tačno. Mi radimo svoj posao. A on predsjednik izvršnog odbora. Dobro. Dalje kaže, lobira kao i Maksimović priključenje roda navodnim rodoljubivim snagama u Srbiji bez saglasnosti predsjedništva, pa to znači samovolju. Ne mogu baš zasigurno da kažem, ali postoji mi jasnija slika zašto je toliko menjao organizacije i stranke. Pokušao sam da nađem detalj koji bi mogao da opravda takvo ponašanje. Jedino što mi je realno objašnjenje jeste beskrupulozna želja za vlašću, pritom vrlo samoživo. Slušajte, mogu da kažem nešto o tome. Te čovjek pa ne, ako hoćemo... Nećemo na lično uvede, Dragane. Ali vi se čitate, pazite, ljudi koji su izglasali staljinistički